Understand that there has been a plane crash on the southern tip of Manhattan. You're looking at the... Looks like 6, 7 floors were taken out. And there's more explosions right now. Hold on, people are running. Hold on just a moment. We've got an explosion inside. Il-belt li qatt ma torqod illum kienet iddominata minn dieqa u skiet taqtaw b'sikkina, kif il-poplu Amerikan fakkar 18-il sena mill-attakki terroristiċi tal-11 ta' Settembru 2001. Bħal kull sena l-ismijiet tal-2900 vittma inqraw barra 9/11 Memorial and Museum fil-preżenza ta' bosta qraba, membri mill-forzi tal-ordni tal-pajjiż u anke persuni li 18-il sena ilu raw il-ġrajja kiefra tiżvolġi quddiem għajnejhom. Il-qari tal-ismijiet tal-vittmi kien segwit minn 6 waqtiet ta' silenzju li fakru pass l-avvenimenti mdemmija mill-ħabta tal-ewwel ajruplan fl-ewwel torri tal-World Trade Center għal-mument illi t-tieni u l-aħħar torri iġġara fal kollox. Il-folla fi New York fakret ukoll l-attakki li saru fuq il-Pentagon f'Washington u fl-attakk fuq it-titjira numru 93 illi iġġarfet f'Pennsylvania. Il-President Amerikan Donald Trump żamm minuta silenzju fil-White House fil-preżenza ta' bosta qraba tal-vittmi tal-attakki. Fuq il-medja soċjali spikkaw ukoll bosta kummenti minn madwar id-dinja li estendew is-solidarjetà mal-memorja tal-vittmi u qrabathom. Fosthom il-Prim Ministru Joseph Muscat illi fi tweet sellem il-memorja tagħhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.